Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angkana na wereki umur malampe, makoto para tubuh majappa. Nato angkasiki hadre ri onrong malabi eweye. Dek gagalaya kata, yanari tu melo siki pasilen narang sedi pakasya marajata, yanari tu sampajang ala perpitarae nasibawai berejama. Insyaallah, mudah-mudahan kita mendapatkan gelar yang tertinggi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan niya papas salama Masar penglukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan buat kita semua fid dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan kalimat yang sama, kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makuni ro suara takbir nan niya mapuji-puji lori pung Allah Subhanahu wa taala ripak kulik-kulingi mapamuli yawanni purata masampajang mangaribi samanna napakedo mana lino lololisa riuh gemuruh menusuk sukma, alun beralun menusuk rasa. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam pengatoki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Daripada cengi angkalinganna nai napari rasakan relang ati kami namarila letak majepuri rasakan makada temaka palik lebina nan niatan rena papuji-puji iyawe majepu iyana we asowe tau de ena ulle tahangi asibabuana relang atinna de nulle tahangi we matanna nasabak ningaramanan ni sajing iya mabilai pole ripak kita mata selesuranna rilaleng sompereng anak-anak rilaleng palawangeng tomatuanna ya de ena nasibawa maleppe rilalenna iyewi as-soal perpitarae nasabak lisuni ripamasena fung Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Mompomanan ni paimeng riparing ngeratta semanna engkamanan ni talleng riolo matatta. Dari makuanna naro upa paha nania upa paha na punna idi iya asoy ang kaki pasilineran sempajang Allah perpitarae na ang kamupa to siraga-raga sinenna salisrata nasabak de na cedde salisrata iya asoy melok mopi kasi mewa siraga-raga na niya si sompung renu keluargana gangkan na tudam mi bawa taka janna na tadunu-dunu we matanna ning ngaramanangi tori pajajianna. Narimakwana naro narilalanna iyewe waturi waranwe nania wattu asandangange ajak lalu na angka takalupal lau ritanari rondonya makaleja nania langi rijunjunge pada loni mai to pada palebang ya senangeta nania pasi sompung renuta lori yamanana sele surata nasaba angka mo pasay sana pole risajisa leta yewi asoy mapamulang bumpo na pajarange nang kalingana takabire na napatuda takkajanna tatti we matana nasapuru doy arona nasabari atinna nawanaway doy balancana natanna ulle paggangkay andre si sanruna natanna ulle pasirapi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya ingin menyampaikan 3 hal sebagai isi khutbah pada hari ini. Yang pertama, rampengaki pung Allah Subhanahu wa taala adalah akurang malbin rimak kadanna ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Betuanna mupaham moga to masakarengeng agama salenge ya nari tu tau tunatunengi anak biubiye nenia tau de ena pandre to kasia-sia. Jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majepu saya sanna poler saja salata angketu kasih anak biu-biu ajak lalo tak lupai nasabari nama lo atinna tawerengi seke yare kapasi dekka sarek wamengi nasi sompung sumangena
taweringi ada makasing sarek wam menginale pakuru sumange nasabari na pada engka sipurio sipurennu iyewe assoy. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Na iya iyewe assoy pada marennu ki mitai koritu anak-anak ta gangkanna sipurio sipurennu ripallawengenna padanna anana na lau masyara ribolana sibawanna na iya kia maega kasih anana dek gaga to pajajianna melok toy kasih baju baru melok toy mario marennu gangkanna monro mitakka jenne na akko pajalona na lele sandre ale-ale mite sibawanna mario baju baru gangkanna madunu uwe matanna na lau lari riko buruna to pajadiannya narima kedai oh amboku oh toni riko buruta maka kita salaika kasih oh Indo oh ambo sipungan nata salaiku monro nak kasiasi monro nak ale-ale temmak kedaweni temmak keda arweng napa si kasih urasaka resengi andre pada padanna makko kowe ambo alla perpitarae asona onroy si pakario si porennu si pamase-mase tak sedia keluarga melok tua kasi iyewe asoy engka ki mancaji pabura saraku rilalenna udaniku lauri idi temaka rilalenna udaniku lauri idi melok mopa kasi mewa ki si raga-raga rilebona iyewe lino. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Nari makuan na naro nari lalanna iyewe kampotta ajak kiam mengangka anak biu-biu parallu rimasei-masei poler idi engkeri riwareng asegenange dalle poler pungallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yang saya ingin sampaikan yanaritu narampenga kifungullahu Subhanahu wa taala. Rimakkadanna wa wasaina al-insana biwalidayhi husna dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ajak lalu talupai ridwai pajajiatta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut para mufassir, Allah menggunakan istilah kami dalam ayat tersebut karena ia hendak memuliakan atau mengangkat derajat makhluknya yang ia manfaatkan sebagai perantara. Siapa yang dimuliakan dalam hal ini? Tentu yang menjadi perantara lahirnya manusia, yaitu ayah dan ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Narimakuan na naro pada lo kita siare-serai tasidam pedam pengeng nareku pura ki malepe terutama ni ridwai pajajiatta ello adam peki ello halalaki ritujuna patungkatungkana nasabak namo magai gano ramparatta tanrena padisengetta nareku okko kita matuatta madoraka pura de gaga abaraka kena atau to ngetta arogippaha nenia acilakappaha enrangi abinya sangep paha napun neton ratte ingi to pajajianna na de napa de cengi lauri alena pada cukup ki gare ranna-rannai tengrangi resona nenia an rasa-rasanna to pajajiatta maka reso sapara ki atuongeng lebih pasiha indota na tampu ki asera ulang 10 asona ripas salah-salang jokana andre temasipa inung temmapisodekka tinro temmemme rigo engkata na tampu ril bebuana nai nappa kinajajar rigo engkana na si boy an rasa-rasang riasena an rasa-rasangi ressa si bali peri si bawa pedi maelo petu nyawana. Nasa tomatua tariolo na iya to mimmanae si wali ajena riasa na kuburue si wali to monro ripallawanna mate yari gadena de panapaja mesu macolo darana indota terdi siki melo ripasusu gangkana na pasusu siki ne napa na toja-tojaki na kilo-kilonga siki gangkana mapara sadanna lapung indo makilonga ki asawani na tiap mopi mamekko gangkanna nae pasiki na capu campaki tan na jampangi anrena na niatin rona asal 7 moki lapong ana
na salipuri kiri wattu temma keceta na pandre kiri wattu temma luputa na pino kiri wattu temma dekata na pakku akali tutu na ni acarinang lor lapung Indo ri anak-na na lebih kengi alena salah na reko tujumoi lapung anak. Maka dari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, siapakah yang paling berhak aku patuhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, ibumu. Lalu kemudian sahabat lagi bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kemudian sahabat kembali bertanya, lalu kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kembali mengatakan, ibumu. Dan kemudian sahabat bertanya, lalu kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah kemudian Rasul menjawab, bapakmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, yanaritu engka papasenna ulan ramalang lauri idik maneng nasabat laba ni ulan ramalang temasi mang nalau temma permisi nak kede nasalai kirigo engka tak maka tudang iya ilalanna iya onronge samatta napa teri riwattu engka tak mopa mewe siraga-raga naluru nasalaiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gangkan na yaro ulan ramalang nataronga ki 5 papaseng nomor seddi yanaritu makade posai silis surakku rimun rillaoku aja lalo tal lupaika engka ka atumatun rewa simpaiki enneng asso nari ulan sawal nareko maladda udanita ta simpai moka ri asso asene makoto poro kamisi sareko ammengi waddiki si ama paimeng nato siruntur rilalenna suruga pammasena fung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba angkakatu matu tajaki rilalenna suruga ar-rayyan. Nomor 2 papasanna ulan ramalang makade ulan ramalang silis serakku rimun rilaoku aja lalo tatare aku range monro makau lamarita tapa de cengi bacana pada toha riwattu angkata ri ulan ramalang nasaba ya tu matu aku range uduang wedding wereki safaat reso rimun rina fung Allah subhanahu wa ta'ala pada Tuhan rampenga ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betuan nama keda puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran akan berkata, ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan keduanya memberikan syafaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga papasanna ulan ramalan lauri idi maneng, yanatu silas suratku rimun rillaoku ajak lalo ta sale sempajang penita sempajang tahajjuta pada toha purana ripego riwattu ulan ramalang amoni duan rakang nasaba sempajang tahajjue wedding ina pacawe kiki pole risesena pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat makade ulan ramalang silis surakku rimun rillaoku ajak lalo ta salai pangkau kang made cenge pada toha purana ripego riwattu ulan ramalang nasaba yaitu amala made cenge naman nenungkeng temaka na pujin fung Allah subhanahu wa ta'ala pada toha makadanna nabita mabetuanna amal kaminan na puji fung Allah subhanahu wa ta'ala yanre itu amal aman nenungeng amuni beccu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima silis surakku makun raye rimun rin laota aja talai jilbata aja talepoi sarisa peta nasabat tenyam itu bawan ramalang wedding lipake na yakia na tajaki fung Allah subhanahu wa ta'ala disempajang 5 wattue. Papasanna ulan ramalan yang terakhir maka dari ulan ramalan kun rabbanian wala takun ramadanian, jadilah kamu insan yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kau beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Walai pacap purang ada engka papasanna andre guruta tomatuatta riolo rimakkadanna engka tumatu sewa wattu nareko makompe ni bacci masolan ni wenuai
talega ni belona panasai, masobu ni lempu ripatongan ni salai, ripasala ni anu tongengne, sian rebale ni rupa tawe, rigatun ni pattapie, riaseler ni alwe, napalanya fung Allah subhanahu wa ta'ala barakana, nenia mabela toni tu pammasena. Tatoki nasabak lempu na besikaling mageteng akewali nasaba ada tongeng ngutetong nasaba indo ambo temapasilaingeng nato sipusipa isipana uwaye ia si matap sappa engi onrong kaminang mariawai na maladda makkeguna lori padatta ripancaji atana kita tanda deceng ribollo nasaba uwe amala nari pabbaca kora mabua suruga naiya buana ringale nasaba rakka pengsempajang nari dampui ripalunga seke nari nasi ri oring pasonai nari kumanasuni risampo ni nasaba cening ati namanya makini nawa na aja nan reseri ati si bawa jak peru nari makuan na naro angkalalo ki pada mapikir imadeceng na patuju pasandre i awarini ngenge rigo patujue sarekwam mangi nato pada salama rilino na lebih-lebih pasiha ri asor munrinna fung Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mabarak kalori di maneng makoto perlo lo alaiku. Lebih dan kurangnya tolong diamalkan. Jika ada sesuatu hal yang saya sampaikan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan dan lupakan apa yang saya katakan. Mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirul kalam, taqabbalallahu minni wa minkum minal 'aidin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah